and gentlemen, please welcome BFS Remix Production. Ladies and gentlemen, please welcome BFS Remix Production. Pandangan pertama aden nona, adekmu senyum manis, beta jadi tergoda, hati jadi gelisah, rasa mau pulang, tak kau duduk lama bercerita dengan nona. Ladies and gentlemen, please welcome BFS Remix Production. Ladies and gentlemen, please welcome BFS Remix Production. Pertama aden nona, adekmu senyum manis, beta jadi tergoda, hati jadi gelisah, rasa mau pulang, tak kau duduk lama bercerita dengan nona. Ladies and gentlemen, please welcome BFS Remix Production.